Paro kaka nonyuomgi kendo ka gidak e ngima moro. Na hiyo imefanya waume kwa wanawake wanahisi vile walioa na kuolewa na maisha wanamoishi. Paro to ni and dak ni to kane kanyalo chomo kuro nikech doka expect dak makama. Anawaza akisema kuwa sioni kama hii ndoa itaendelea sababu sikutarajia haya yatatendeka. Amiyo Yesu duong'. Amen. Hallelujah. Amen. Kawuono e pabni ada wuoyo kuom gima oket kuom dhako kata dichuo to biro miyo bed jaloch gima okadhie. Leo hii nataka niongee kuhusu kitu ambacho kikiwekwa ndani ya mwanaume au mwanamke anakuwa mshindi kwa yote vile anapitia. Kata bed ni jagamne kende odong' chien ma ji oseyombe. Hata kama yule ambaye anampea kijiti amebaki nyuma, watu wamemtangulia. To ang'eyo ng'ama biro miyo ng'ata kedi biro wuok gi ng'wech mamiye molawo joka. Lakini najua yule ambaye atapeana kijiti amfikishie na ashike wale wengine. Mungu ni Yesu. Amen. Wuoth sane mar warruok wan e line. Katika safari yetu ya wokovu tuko kwa laini. Mano miyo okadhiga matek samoro nikech adwa mondo Yesu oyud duong'. Ndiposa saa zingine siendi kwa haraka.